244A ki pachun dabjia phan Delhi long kanchas dikom KSA DSU KRA pen kachisonga phan barpo Ingdeng thongkebra nerkep karbinim sojin thurasong KNCA mahang ki thegani ketalon Dipolong langni TVS automobile dealership kimi kang pupo Carbing long life prime time birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang tonpen ajupani tha Pini pai ni phai siani kanchas dikom karbia dorbar KSA DSU KRA KRSA lapen KUA tum phirang kemai ingni ponsi pai chiklo kicheng aro yangbong Delhi rong supi jantar mantara long article 244A ki pachun japhan kachisong dam je puthak phirang kemai kangni Phirang kemai long alang ni tumpen lamthi ki pachinia tengke non central sorkar pen kapedo ponji parliament budget session prang karbiang long lapen dimhasawarat kar I hemprek kang thim mate article 244A indian constitution along ki tok ateng ki pachun dunjia phan sorkar tum along RD dojot kachisong pen ki hang dunjia phan non pai chiklo ki chengaroi angbong Delhi rong supialong kido jantar mantara long kachisong asai pido ponpong Labang solong kanchas dikomasong penja ponsi Karbia Dorbar KSA DSU KRA KARSA lapen KUA lapen kaprek hampang song tumpen chirapsi bang phokep sosiarat pen kachisong pedudam popusi lamthi pachini Phirangkia mailong kanchas dikomamai phu Ajit Timung KSA kongchun bang Josh Timung DSU amai phu lapen songklem rape bang phu bang phiatum chitongdu Dharna is ready, one day dharna on. Contracts do them. Taring bang puthekalang is we did public or secondary of Kosang Sumama. Lasila Pula Moya Bitum Pula, Little Janet Secretary Sintimo, Akola Pen JSU Pen District Committee President in charge, Lapen KSA General Secretary George Timon Nizelo, then Dharna to Dandia Prangason. Lakan itu malah aslitin asal tani tu dharna tu dam, bareli tu dam, hantar strike tu dam. Nasinan sana dam kalau si so kedam hot. Ini tu kapre organisasi tanah dunci tiwa organisasi DSU DG. Apa lakukan kita dua mana organisasi dolan. Lepas sini dampo dan hal satu mensi. Latsat dharna ke dujapan atau ke doki unjapan itu kan itu ini loh. All political party, both national and regional as well as social organization atau mana tuning ini loh lapen ini tu masih Dr. Tuliram Rohansa Chief Executive Member Kardiana Thomas Council alang kita full interest tapi tu loh sini tu dalam bom loh ini ta full cooperation interest pilot Ate alang ito autonomous sa daming hang bilong, lapas alang lipan dito ngayon penchoro kalau sana ta autonomous sa long litike, non doktor tuliram hang sa ng rapo pusi dito ning kilo. Kalau karbiang long daro dimasa raja gompai, aro protect amar jontai gompai, je amar article 244A, article 244A, সংবিধানৰ দ্বাৰা যে আমাৰ ডিমাণ্ড দীঘলীয়া ডিমাণ্ড কোনো নতুন কথা নহয় গতিকে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি এইটো আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত আমি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব আমাৰ লগত আমাৰ কেএছএ থাকিব আৰু হেল্থ ষ্টিকম আমাৰ ডিএছইউ বহুত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ পৰা লিড কৰিব গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাওৰ ৰাইজক মই এইটোৱে অনুৰোধ যে এই ধাৰণাত যাতে কোনো বেয়া নজৰ নপৰে বা সাকসেস হয় এই কামনাই মই আপোনাৰ মিডিয়া থ্ৰুৰে দিব News report Carbing Long Live Sonsuria ki songpen sorlutum joyke jokban nangji pura kidam tang pai chikloni phai siani pharokriser kebra trokner kebra trok aningkan carbinim soching thorasong KNCA amahang patheklo halabang sorni pen sorlotum akisung do analong chisong bombang bompen pinangan sorlotum ki jokban sitame longlo Lason si non an artaningkan thong kebraner kepan nang choksi Hills People Conference HPCSI hemalong mahang ki thegani mesen pen talon pon
Pini pai pai chikloni phai siarni dipurong sopi Hills People Conference HPCSI Hemalong ingdeng thongkeran kep karbi nimso chingthur asong KNCA birth anniversary mate mahang ki thekani KNCA Central Committee chunbang sangpi pratimain hi pi pen me chari ponsi RD duklong pen chingki jethan pong laso pen aphi sonsir kep sosya ke mangjong dun pen karbiang long DC sangpi nirola phangchu piari deng pinpura lusitame pajerda Mealong Aluhiaman Pen Robi Kumar Phangcho CPIML Sumit Timung Karbianglong Women Justice Forum KAWJF Anparta Karbinim Soching Thurasong KNCA Long Claim Raperatum Chitong Dunsi Ingdeng Thongkeran Erkep Karbinim Soching Thurasong Mahang Kithek Amelong RD Pidunsi Misen Pen Mei Pichun Pon Pai pai ni phaisi labangke karbinim Soching Thurasong Mahang Kethegarani Pining ana bangke ningkan thongkebran arkep kepleng lo Siki ceng bangke 1986 aningkan pini ani thot lo dong kamu lo si amhang ke thek la si jasemet kien si amhang pa thek sita mela hen lo eso la bangke sor lo tum hempang along pen akisung pen kachipa jogji aphan la pen penangan sor lo phan son kachene ka holo ke do hala hai hui pen chipa jogji aphan la pen sonia bangke hempre ke hang kachi song along stame sor lo ajakong an suse mane laso kachi song along kachi to dun japan si kicheng hor bangke la KNC mahanang theklo laso pe na indang si litum mane branch committee regional committee laso nang dolo la pen jase mer bangke tiripi pena bangsi penangan aso na bangke laso patirpi pons tame nilitum klempona la pen pinia bangke nilitum anisi aphansi bangso programa padu chotlo lasi east west pen samedak centrally si padu Dipupen Govintiso Carbin Long Life Karbiatum tanon ke aprang karbi kalilo aprang nang barbom tanglo beha beparahin kingkam kachejor ongdung akarbiang bongpen TVS langni mate sotro langni ta inutlo arang liphan ke TVS langni pusi rartum chinilo Lasonthot sipini pai pai ni phai siarni TVS langnia hempu sotro langni pen rar phan joy ke warsai ki pithekja phan akimang pen Birla Presbyterian Church adum langni motors pokimi dealer lapen kilangchari ponja phan alangni chordai na trang pia phansi kilangchari arpu pipondo Bangso langni TVS dealer kimi sotro tirona sarbura kanya tirnani dengpen automobile dealership showroom kimi ingpu pondo Mini bangso langni TVS automobile showroom kangpualong Congress asongalong XEM Rataning P Ratul Tiron APHLC Dunmeipu Rajesh Tiso Rajen Timung Singja Tiso Warklung Puning Ding Penchenglok Pinangan Abang Pubang Priatum Chetongdu Langni TVS showroom kangpo hut sotro langni kaning jepona tengke Karbiatum ta biha bipara hinpunon ajara sai hinpunon aprang nangbar nangpo hem dojoy penke ajara sai ta chunchelo Lasi beha bipara hinanat king kam che jordun pen methang kireng jia phan awar sai ki me chirinang po lapen karbia hamphang ki paching thur jelong king kam che jordunang popusi ningje pong alangli pen ki pachini pon thua tengke kumania bang phu bang phi dangnia gari ke nam jia phan aning ke hang dole pute langni TVS along humri pen joy ke awar sai long ponji Lancho takali TVS agari aban pen akimi kachelar joy ke pen finance warsai anparta jongsi bangso showroom along pai pai chiklo ni phai si pen ni phai hini la niniang bong bike punon scooty punon namdam pulote special price discount pen gift mate great jet anong isitame long ponji puta pachini ponthu pini arnian pini pen aban jitu akimi laso showroom kangpu akimi amen pen offer do basic gift alongji lasi jongsi niniang bong alang tum rara tum dang humri polodang te aki joy our side alongji News report Carbin Long Life Dipulum bajong hawar long kaching thura mo pendanglo kaprek asaya molong sai kachirap kachilang dunja phan pura kidam tang pai chikloni phai isi surihini ra krep phuaning kan lumbajong youth development committee LYDC amahang pathek ponlo
Bangso pen pini pai pai chiklo ni phai siarni dipurong supialong kido all karbianglong sarkari gaungbura association asai hemalong ingdeng sirkep lumbajong youth development committee LYDC birth anniversary mate mahang ke thekani mesen pen talon pon Bangso melong aluhiaman pen local mesi joni ti mungchi tongdungsi lumbajong hawara ra phan kaching thura mo pen danglok kapret asai mo phan lamchak lapen ningke pathia lamthi tham tekang Anparta Melong BDC Chairman John Hanse, KFA Amepu Barim, Samsing Hanse, KSA Dipu District Chunbang, Sona Singh Rongpi, Greater Dipu Bazar Committee Chunbang, Prakas Terang Penchenglok, Pinangan Manpeng Gidwa Bangpu, Bangpia Tungche Tongdunsi, Melong RDP Dun. Kemudian setiap Lumbajong Youth Development Committee tu amhangnya saya kata kalau orang yang kerja sama kena itu Allah nasi anda kafe kafe lo jalan itu makin mang galap pulo rong kedam tang hot kami yang kajian apa yang ke idin terong atau apa di kau terang rong kita per atau apa hal mana apa tu lah sekalian sih kita orlas atau apa yang ke rong atau tentang nanti koparasta semar aja pan lang long itu hasalang makin mang hasil itu makin kedam tang tentang sote yang kelima mau macam mana lang kita macam atau kalau macam tulisan sialang kalau kelima mau sialang itu long di curug loh sialang itu kedeng kalau makin sialang itu pandai sonde itu ini macam ini nak kep aku tanya di kita loh atau di sote yang pantang aja nili itu klaim pom loh lah si lam lungkai lakai na tuar kami si yang pani lipa pasnya loh lakai nak aku lah sohut mana nili election campaign aku kami mesti tu kami asam macam besar Terima kasih semua. Alam orang pidun aja langkai na tuar lah penjel di kau terang. Sorkari kangbora asai ahemalong pinintum bat mesri ki pipon along. Kodok be sami dak rat nak citodun. Pencenglok madak abitung media korte do nam hansame kardom pajir ponlo media kelang arado an hansame. Teni pininitum dak nobosor ma ingdeng sirkep nitum pini am hangke tek along nitum long alhi sarpo nang chitong dun juni temung sar nitum phan jumesen nitum phan lam nang chithan kang dolo lasi nitum nachichak do ahok pelo nitum pimpura uta pipon cm phan panong pon sisi lasi nitum ahok pelo nitum dak long bajong ahawar along hason se kaching thodu nang jima pudi ahok pel long bajong arat atum phan kesung purote nitum ke ahok pet karbiang long peng ke hedi ke the nai adim lo dak long bajong hello Tami non tami kaprik adim long nam tami itu long bajong hawar along ke penang an kacing thur adim ke nitum thepon long lik lasi nitum ke dam tang ahot 2015 pen nitum non an non nitum nasi songbon bang bom lo nitum akim mang abang ke non ke development ke johok tami rong atu war along bang ke pisirak nang po pusi nitum bang ke hangpon padu Dipupen Govintiso Carbing Long Life Pinia birta ke lapansi kang ton panilo kartong